Asante. Na sisi pia kama vile watoto wa Baraka tunakwenda kutoa pole sana kwa mheshimiwa chef de secteur, kwa sababu ni ndugu yetu, tuliishi naye kwa pamoja hapa. Hususana mimi mwenyewe huwa ananipatia mashauri kwa ajili ya association yetu ya bana banka, na kuniambia meme Lulenge kuna watoto wa Baraka wako kule, tufungue ingine biro yetu kule. Na pia nimekwenda kutoa pole kwa kanisa la tatu la Malkia wa Ubembe kwa kupotezewa na dada wetu kipendwa. Pole sana kwenu. Wako hapa pamoja na wakuu wa mapolisi na jeshi yetu. Tulisikia gisi baba yetu alitoka kutupa mahubiri, na sisi watoto wa Baraka tunasema tunachoka. Watu kunyang'anyiwa matelefoni, watu kupigwa hovyo usiku. Mulisema wazalendo waondoke ndani ya jiji ili la polisi na jeshi ikamate usalama. Sasa atujue hiyo matelefoni na watu kupigwa inatokea wapi? Tunaomba kuanza leo tunakomesha hicho kitendo. Asante wakuu, mtusikie kwa ajili ya hiyo.